Vanyingi loko fika nka wa khisimusi va alakanga leswaku i nkarhi wa ku dya tinyama a swona xana i nkarhi wa yini wa ku dya tinyama van'wanyani ku fana na hina hi nga kula hala ka Gaza hala loko fika nka wa khisimusi ali nkama wa papayi va tsutsuma va manjakaza switolo va hi xavela swimpahlampahlana swa nyuwani ta gqoka siku la yini la khisimusi a swona xana i xini khisimusi xana a ku tswaliwa ka Yesu ku fika enguveni laha vana va ka Israyeli a va hele tshemba a mimfumo leyi nga va ni matimba ngopfu swinene mfumo wa Davhida mfumo wa Solomoni a yi diliziwile hikwalaho ka ku homboloka ka vona se Xikwembu xi hlavutela ka muprofeta Isaya laha ku dyondziweke kona ku sunguleni ka xavaniso xa 9 ndzimana ya 6 loko a vulavula na muprofeta Isaya a n'wi byela swa ku hi velekeliwile xihlangi exihlangi lexi xi tisa a tshemba eka vana va ka Israyeli swa ku vutomi lebyi nga hanyaka ka byona lin'wana siku li ta cinca laha u tlakuse xilo xin'we ka xiprofeta xa Isaya a vulavula ku i hosi yo rhula the king of peace o rei da paz a hosi yo rhula i hosi leyi yona hi xiviri yi nga ni kurhula a hosi yo rhula i hosi leyi tisaka kurhula ni le tikweni vana va ka Israyeli hambi Vayuda vona va valakanya ku loko Yesu a ta tswaliwa nguveni ya kona yoleyo a ta pfuxa mfumo wa vona wa Xiyuda leswaku va tlhelela va matiko leli nga ta va ni matimba henhla ka matiko hinkwawo kambe ke a swi nga li tano ali hosi leyi taka misaveni ku ta pfuxa kurhula ku ta pfuxeta kurhula endzeni ka vanhu va misava ni Xikwembu lexi va tumbuluxeke a nga ri kurhula ka misava ntsena kambe kurhula na mani na Xikwembu Yehovha hi lelo khisimusi leli fanele a kula alakanya hi lona loko hi ri karhi hi nghena ka nguva ya khisimusi a ni nga ta hlaya matsalwa ku lehi nyana laha na vulavulaka hi kona eka Luka xavaniso xo rhanga kusukela ka ndzimana ya 26 ku ya gabe ndzimana ya 38 Luka wo rhanga kusukela ka ndzimana ya 26 ya gabe ndzimana ya 38 alaha ku kombekisa a ku hela ka nguva ya ku Xikwembu xi tirhisa tintsumi ku vulavula ni vanhu xi rhumile ntsumi ya ka Mariya ku ya vulavula na yena yi n'wi byela hi leswi swi nga ta endleka evuton'wini bya yena hi leswi nga ta endleka a Xikwembu ku va a ta huhuteliwa a kuma a khwiri a va yini a va a byala wa ndzisana a n'wi xa vito la Yesu loko hi hlaya ndzimana ya 26 ali hi n'hweti ya 51
Ntsumi Gabrieli yi rhumiwa hi Xikwembu emutini wa Galileya lowu nge Nazareta. Ntsumi Gabrieli a nga ri ntsumi kwalkere. Amen. Ntsumi Gabrieli a nga ri ntsumi kwalkere. A ri ntsumi lexi a xi rhuma minkarhi yo tala hi tindlela to hambana. A ku famba ka Maria u ya vulavula naye u n'wi byela leswi nga ta humelela. Ni vule ku sunguleni ku n'wana loyi a taka, n'wana wa ntsisana hambi mufana a ta velekiwa i ta va hosi yo rhula. A ku va hosi yo rhula a fanele ku velekiwa hi munhu loyi a tengeke. Amen. A fanele ku velekiwa hi munhu loyi a tengeke, munhu loyi a baseke. Kuni mhaka yi humelelaka la ya ku Maria a nga fakazeliwi hi Xikwembu ntsena, kambe a fakazeliwa ni hi ntsumi hi ku lulama ka yena. A swi tsakisi leswo xana? U nga fakazeliwi hi vanhu lava ku vonaka hi matihlo, kambe u fakazeliwa ni hi tintsumi leti nga kaya tilweni. Ke yena Maria? Maria era uma noiva. A ri ntombi leyi vutiwile xichangana xa ka hina, i ntombi leyi nga lowuliwile. A yi karhi yi rindzela ku tekana na mani na Josefa. Ndzimana 27. Eka vanhwanyana loyi nge a vutiwile hi wanuna loyi nge i Josefa wa rixaka la Davhida. Era uma mulher pura. Atengile emoyeni wa yena, atenga ni le nyameni. A ni lava ku swi vula leswaku lowu u tenga enyameni la wu vula ku yini. Nga tshuka se ni kuma masensibilidade van'wanyana va nga tsaki swona. Maxi hi tindleve ta ka moya ma swi twisisa ku la ku vula yini. Amen. Amen. Mahleka ku ma swi tiva. Atengile. Swi la vula yini leswo? Loko u lava ku tirhisiwa hi Xikwembu, loko Xikwembu xi lava ku ku tirhisa, xi lava munhu loyi a tengeke, munhu loyi a lulameke, munhu loyi a baseke, a tlhela a hetiseka. Ndzimana 28. Yi sungula ku nyika vumbhoni hi Maria. Kwani wa bom ver isso. Ni fakazeliwa hi ntsumi. Xo sungula mutsetseleliwa. Swi vula ku yini? Hambiloko Yesu a ta va nga se tswaliwa, hambiloko ngati ya yena a yi nga se halaka xihambanweni, kambe Maria a ri munhu wa njhani loyi a tsetseleliweke hi Xikwembu. Swi vula ku Xikwembu a xi va tsetselela vanhu nguveni leyo, hambiloko Yesu a nga seta misaveni a ta ku yini, a ta halaka ngati ya yena. Mutsetseleliwa. Xa vumbirhi, Hosi Maria yi na wena. Amen. Hosi yi na mani? Yi na wena. Xa vunharhu, u katekile xikarhi ka vavasati. Leswi nga vula swona murisitolo va le ka ra Chumayela la. A ku vavasati xeyo, kambe wansati ku hava. A swona nga vula swa tona? Mi don't swi twa mali. Ni swi twa mali swona? A ku vavasati vanyingi, kambe wansati na swi antswisenyana, kambe wansati wa tala. Ma mi kuma xana? A vavasati vanyingi
Maria ndzimana ya 29 u dzuka a malosele lawa a wona ya ntunguluku lawa hi matoloveleke swi kona swo karhi swa nisima a munhu loyi wa Xikwembu hambi ntsumi ya Yehovha yi taka na swona eku swi tisa eka mina kambe yi n'wi nyika a vumbhoni la leswi a nga swona Maria a tsetseleriwile hosi yi na yena eka tekile xikarhi ka vavasati ifutsi a kumile tintswalo hambi a yamukelile tintswalo leti taka eka Xikwembu swi tano ka mina na wena xana eka khisimusi leyi hi tsetseleriwile hosi yi na hina ndzi katekile xikarhi ka vavanunakuloni hambi u katekile ka vavasatikuloni ndzi kumile tintswalo ta Xikwembu u kumile tintswalo ta Xikwembu xana se Maria dzuka se ntsumi hikuva a yi tele vukwembu a yi tele moya lowo kwetsima se yi ku Maria u nga chavi amen u nga chavi não tenha medo qual era a missão ali hungu leyi ntsuma ali utisa eka Maria xana xo sungula ali ku n'wi tiyisa Maria ku u nga chavi u kumile tintswalo eka Xikwembu hi tintswalo leto tiya Maria hi tiye tintswalo ta Xikwembu va swona xana a hi tiye ku yimbelela hi jigafuza hi cini helela hi nga tshami pastor n'wana nga hundza laha loko a yimbelela ku a tlula za fika la henhla a swona swi hi tiyisaka leko hi tisiwa yini hi tintswalo ta Xikwembu epela grasa a ku va ka Xikwembu non è un diritto costituzionale nga swi vulisa tano a malunghelo ya mina kambe i tintswalo ta Xikwembu leti nga hlayiwiki Maria wa chavi u kumile tintswalo eka Xikwembu sa ku dyela porque antsumi leyi yi vula leswi i mhaka munhu swi wa sungula ku yi nghenisa mhaka ali u ta tika hi xichangana xa ka hina u ta xurha nyimba amen u ta tika ni loko se u tikile a masiku lawa ya ntumbuluko nofemezi ne se ma hundzile u ta veleka n'wana wa mfana ni loko se u n'wi velekile mfana loyo u ta n'wi thya vito la ku i Yesu leswi vulaka ku xini muponisi amen hawu wa xi vona xikateko lexo wa xi vona xikateko lexo xa wanhanyana loyi a tswalaka a muponisi a tlhela n'wi thya vito la ku i Yesu i Mesiya Xikwembu xi na hina hikwalaho ka leswi ndzi nga nghwela ku katekile exikarhi ka vavasati ku njombo leyi ya ku wena ku tika u veleka n'wana n'wi thya vito la Yesu a yi nga ta kumiwa hi vambirhi vanharhu quando andava lá nas bandas do Xingu, eu fui um professor público. Ensinava filosofia e história. Apareciam algumas alunas que não se comportavam bem. Acho que estão a entender. Ava tita melo quase. Seu zuco, a mulher cada dia que passa. Oi, engetelano, 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 oi, engetelano. Usou lá aquele diretor da turma. Menino, o que é que se passa? É isso que o senhor professor está a ver.
imani Espírito Santo xirhuko ka xikwembu lexi la vula leswi hi nga tlangeni hi moya lowo kwetsima swi endlekile kan'we swi va swi hela kolano moya lowo kwetsima u xike ka Mariya ntsena u nga kala u nga ha xikeli ka un'wana Utama vito la kumponisi uSalvador yena langatata atapusha mfumo wa vana va ka Israyeli mani hambi hi wihi ntirho wa n'wana loyi a nga ta velekiwa sweswi xana Yesu va velekiwa ataku yini hikuva Xikwembu xi vona leswi taka hi le mahlweni hikuva van'wana va Yuda va ta alakanya va alakanyile vhele leswaku ku ta ka Yesu swi vula ku eli ra restaurar o reino do judeu ta puxa mfumo wa Vayuda hi ta tsika mfumo hi vanhu va matiko a ta puxa mfumo wa Vayuda se ntsumi yi hlamusela os atributos a mintirho lowu n'wana loyi a nga ta velekiwa a nga ta wu endla o ta va nkulukumba o ta va mukulu henhla ka tihosi hinkwato a livongiwa i ta va hosi ya tihosi i ta va n'wana wa loyi a nga henhla matimeni versikulo 32 mone mi landzelaka i ta va n'wana loyi a taka hi le henhla sona u filho do Altíssimo Xikwembu xi ta pfuxa xiluvelo xa Davhidi loyi a nga va hosi leyi nga yingisa Xikwembu a ta fuma yindlu ya Jakobe futhi iya ku fuma lowu a yingiseni ku hambana ka mfumo wa Davhida ni yindlu ya Jakobe a yingiseni ku hambana a ta fuma Yesu va velekiwaka hi laha ku nga heliki amen a mfumo wa Davhida na Jakobe yi helile ku va hundza misava swona xana kambe a mfumo lowa Yesu la nga ta velekiwa i ta va mfumo lowu nga heliki un reinato eterno a wu nga ta vekeriwa nguva u nga ta gemeliwa nguva i ta va mfumo lowu nga heliki vuhosi bya yena a byi nga ta va ni makumu loko ni hlaya van'wanyana vatsari loko wa ku makumu a vulavula hi makumu in termos geográficos a nga na mindzilakano no tinha fronteiras leswo a va nghenisa mhaka ku na hi nawu wa matiko nos gentios na hi nawu hi ta nghena ekufumeni loko a nga teli ntsena Vayuda ntsena a tele ni vamani na hina va matiko a mfumo wa yena wu nga ta va ni mindzilakano non vai ter fronteiras ma yi vona hosi leyi yi la ku velekiwaka i hosi leyi talaka yi nghena mafronteira não tem limites e fuma hi laha ku nga heliki vakriste leli hi lona khisimusi la hina vakriste livongeni loko hi nghena ka khisimusi a hi alakanyeni a hi khongeleni a hi pimiseni hi leswi Yesu a teleke swona misaveni hikuva hambiloko ho dya tinyama hambiloko hi nga phuza marefresh hi dya mabolo tifiyotsi hinkwato kambe loko a nga fumi timbilu ta hina a khisimusi leli a lina lisima não tem significado para as nossas vidas ndzimana 34 ana ali kule ni ku hela Maria a kombekisa
humelela ntumbuluko wa vumunhu, demonstra a sua fraqueza humana, a kombekisa ntumbuluko wa vumunhu, ku nghena ku kanakana. Maria ali ntombi, hi nga tshama na Maswasi, ali ntombi nto. Maswiti. Amasose mali ntombi nto, ali ntombi nto. Sasula kuduvulisa kuti swimile ni na ntombi nto. Swi ta endlisa ku yini ku tikuma swi ni khwiri? Hikuva nsema hala swi ya van'wanyani vantshwa va swi nga hetelaka loko va fana bota. Se a ndzi mi byele ku moya lowu kwetsima u ta xikela eka wena. Amen. Moya lowu kwetsima u ta xikela eka wena. Yesu la nga ta velekiwa, n'wana loyo a ta va lowo kwetsima. Non sarà un qualche. Ma swi vona ku xa tika leswi? Kereke ya Yesu Kreste, ma swi vona ku xa tika? Wa ti tiva ku u ti hlayisile, u ti hlayisela siku lela muchato leliya. Masiku u humelela mhaka ku a swi nga ta maha leswo, u ta humelela ku u ta yehlile hi moya lowo kwetsima, u ta tika. Sungula ku va na ku kanakana kwalano. Mashintsumi yi endle yini? Yi tlhele yi n'wi tiyisa. Yi ku Maria, tiya, hikuva loyi u nga ta va u ri naye a ta va a ri loyi wo kwetsima. Amen. Swi vula ku Yesu a velekiwaka emaoni ka natureza a ri ntumbuluko wun'we, ntumbuluko wo kwetsima. A nga na ntumbuluko wa nyama ku fana na mina na wena. Hi tswariwa ka vuhlangana ka wa xinuna ni wa xisati. Hi tswariwa hi ni ntumbuluko wa vudyoho leyi nga humi kwihi a khale ka kona ka ku dyoha ka Adamu na Eva. Yena a tswariwe hi moya lowo kwetsima, a nga na ntumbuluko wa vudyoho. Era o ser concebido é santo. Amen. A kwetsimile, a ta va loyi a kwetsimeke. Se Maria a endla xikhongelo hambi a hlamula ntsumi hi ndlela leyi hina vanyingi yi hi tsandzaka ku yi endla. Ali ndzi nandza wa hosi. Amen. Amen. Ndzi nandza wa hosi. A ku endliwe ku rhandza ka yena. Amen. Hina loko hi khongela minkarhi leyo tala ku vula ka vakhale hi khongela hi pfale tihlo rin'we. Loko hosi wa swi tiva swa ku ni twa ndlala, kambe tihlo leyi wa ni tiva swa ku ni cuva kwihi lomu ni nga ta teka kona matsawu ni mpupu ta wona ku ta ta swela. A hi swona. Loko hi khongela hi fanele ku khongela tanihi Maria loyi a vulaka ndzi nandza wa mani? Wa hosi. A ku endliwe ku rhandza ka wena Yehova. Hambi loko swi nga tika, hambi loko swi nga nonohwa, hambi loko swi nga ku yini, kambe a ku endliwe ku rhandza ka Xikwembu. Ku ni dyondzo yi kumaka ya loko hi ri karhi hi vulavula na Xikwembu. Loko vulavula na Xikwembu minkarhi yin'wana hi vulavula hi ba mavoko, hi vanga guwa, hi huwelela ya seni.
Patinyanda, yini? Yini oyini? Okhongela ayikhongeli. Rutela ku fana ni vanhu va matiko lava kalaka va nga tivi leswi va swi kombelaka ka Yehovha. Hikuva Yehovha wa swi tiva leswi swi lavaka hina hi nga se swi kombela. Amen. Rutela. I futhi loko hi khongela hi bola xikwembu ka hosi swa boha mina Morena nga ka pfumela mali mina n'wi yimela Josefa njhe loko se hi ta chata na Josefa swi nga yima mintirho ya wena ku lava ku n'wi xurhisa nyimi a ku endliwi ku rhandza ka wena hi hlohlometela xikwembu xi va xi va hi leswi hina hi lavaka swona a hi swona swi fanele ku endlisa swona. Temos que ser reverentes nas nossas orações. Hi fanele ku va vanhu lava titsongohataka ku khongeleni ka hina hi ku hosi a ku endliwi ku rhandza ka wena. I futhi loko hi khongela a hi phindaphindi loko xikwembu xa hina xi njhani xa yingisa a hi phindaphindi. Loko uzo fika la altarini u rhula leswi ku xanisaka tshama u swi tiva swa ku se u rhulile mpingu wa wena u siyele Yehovha famba u hanya na wena vutomi u twa swa ku Yehovha a wu rhwalile mpingu wa wena. Un'wana siku ni siku ta ku hlolometela xikwembu siku ni siku ta ku hlolometela xikwembu. Hi yini loko hi ri karhi hi nghena ka khisimusi ra 2019? Hi yini xana? Ha titsongahata tanihi Mariya? Ha pfumela ku moya lowu kwetsima a yi yena loyi a xikelaka ka hina ku endliwa ku rhandza ka yena hi vutomi bya hina xana? Ku kombela ka mina ka n'wina hi le karhi hi ka khisimusi ra 2019 a hi laveni ku rhandza ka xikwembu vutomi bya hina. A hi laveni leswi xikwembu xi lavaka ku va hi swi endla ha hi laha misaveni. Nozakile igreja do Nazareno laha kerekeni ya Nazareno hi hanyisiwa ku va hi kota ku tirhela. Somos salvos para servir. Não somos salvos para aquecer os bancos. Un'wana ni un'wana la tshameke lano a ni ntirho wa yena a fanele ku wu endla a endlela xikwembu xa wena. Hambi loko a ri mukhizama u khongelela murisi u ni khongela murisi wa mina kona a nga kona we hosi vana ni tintswalo na yena ndza n'wi tshunela i nyiko leyi xikwembu xi ku nyikeke yona n'wi khongeleni. I ngi xikwembu xi nga hi pfuna hi nga fani ni va matiko hi nga rhangisi a dada ku vula ka Pastor Arsene hi nga rhangisi dada kambe hi rhangisa yini a ku fuma ka xikwembu etimbilwini ta hina. Leswi Yesu Kriste a teleke swona a ku ta swi endla laha a misaveni. Ingi hosi yi nga katekisa a rito la yona hi masiku ni laha ku nga heliki. Amen. Ni ta kombela ku hi suka hi yima hi xichavo lexikulu hi yimbelela risimu la 280. Hi twile tintsumi ti yima swo saseka a tiko li pfumile a risimu la tona. Gloria ka hosi xikwembu, gloria ka hosi xikwembu. Varisi hayini ke mi tsakile swonghasi i timhaka muni ke ti mi yimbisaka
tanani Betlahema mi ta gandzela n'wana Yesu la tswaliweke ku va hosi leyintshwa. Ingi i nga va lisimu la hina hi ri karhi hi rhamba van'wanyana ku va tshunela eBetlahema. A Betlahema la hina ku hundzuka, a misava yi hundzuka yi suka ka swidyoho yi vuya ndleleni ya Xikwembu. I leswi endleka loko hi titsongahata emondzweni wa Xikwembu. Ni kombela mi ni pfuna kosela.